baitu kampa mingo bigambo by'umunyabuzare umishite tugamba ho mwabura beta dai nashikana tunga kandi shusho waka wabantu abakukureberera abantu abatakwebasa abatakwebasa nibenje mnongo mwirwarreri baitu no mcharo natungera izoba nana nyenda tushoboje abantu abo kwa kwija okuba kubayamba nano buzibuno bakushanga mu kubarebera msemire kurora yego mama impako yao akiki tubiyo mkunika ine mpako buli mtu akuja tolo nafuna empako ati uri wa 40 mun ndi wa 40 ndi mutaka wa 40 uri mutaka kwa numo kuzara nangu muzaranka ninzaronka zarwa Masaka beto weitu nyowe tribe yange mba Munyarwanda kwezile kuno bakwempako kuyo nezile kuno nafuna empako empako yange ni nyowa akiki nange yange na moto nange nzile kuno bambaira moto kirungi muno takiki tamoto uriho takiki ndi kurungi amoto nsemerire kurora nanje nsemerirwe mwebale kuija twizire tugire mbaro koyona tubahira bwire n'imwe tubata mukama yebale kubale tutayereho tubazibona imwe tubaze bene bikwata muno mu kabarore amina so bangambire niyo kwarorera abana twigire mode yabo tsangiremo abana bengi abatakwebasa bari yaho bari mu buremezi wa mani so tugambire iyo nkasho wako kwarorera nibayija batabito kwafuniwe nibakunwa abantu banza mu office yawe rundi abantu bano nibayija hali haba kuija abantu babo babaleta babanaga hageti noro omuntu bamusigire hageti hati yitwenka abasaho mulimo gweitu kukwata omuntu ogo tukamutwala tukamujanjaba so hati ngogo hati bamureportinga mu office yange ntandika murorera muserere cyokulya ebyokulya biba biroho hospital negule ebyokulya nitubachumbira nitubasavinga nibyebyo then abasawo nabo bakolo gwabo ugo kubajanjaba abokuba omuntu wabajanjabibwe aine kulya aine kunywa niko asobole kukira kurungi then obamara then mu process eyo kubajanjaba nanye nyongera ntwala time yokukolaki yokusera abantu babo I trace their families and relatives. How do you do it? I interview them after being okay. No, even when they are still sick. Nimuhikira omurwairo ogwo nimpandika details zize nimukaguze bikumukwataho byona owabo nkaha kwa kuba rukubya tajari kuba takusobora kubura bwaba atakusobola kubaza siru nitumujanjaba ogwo alitandika kubaza tumukaguza atugambira nene wamala kutugambira owabo tusirwaro litwa transport tugendayo tusero wabo beja bamutwala hatuko turiyo sometimes haliho nabandi obutu batrola nti obundi titwija kusobola kwikayo wabo hara obundi nka mafuta tigaroho irwaro titwine mafuta urundi motoka zitwira abarwaire mulago ekyo tukola tuteke birango ha VOT baranga then abantu babihura omuntu ogo abantu bebeija kabaguma no mumanya no hano ninga bakwa bimwirwaro bino byo kurora byo umuntu nabasagamba ndu mwirwaro kandi abantu batakutimanya so tugambire na mumanya kabahuma rose amazire hano nko kwezi akeija akatugamba uwo manyire uwe murwaire wo mutwe atima omuntu warwaire omutwe nakugambira cyona ekyakaizire mu mutwe gwe akatugamba ngo baba wakamuleta yamusiga hageti nitwe twakolaki twatekinga over twatandika kumulolera kyonka akaijao uburere bwe nkoko ya kisani yalaraga heru aine njalo yahikire mu wodi abarwaire abandi batandika kumuhahaza nimamubingamu ngo nabarire byo kulya nakoraki so finally mukama amunyoleka mutunga namulozere nagarukayo nabazana abarwaire nabagamba mutagaruka kubinga omuntu ono mu wodi nawe murwaire ohulire ebwala baga kwatira ekintu kyanyu mukwate kurungi mukimuhe mpola lundi baba basabire ekyokulya mukimuhe alye beitu mutagaruka kumubinga mu wodi neja hano nafuna esuka nagenda namukolera ekitabu kye namutera ublanketi namuha amezi yanaba
yahindura engoye na uniform hati yaba omuntu nawe yasemererwa mujjo nagenda mujjokoni abisiki twamuteeka listi batandika kumuhebya okulya saha zino n'omulola ateekeine betu buli akabaali kubi munno we na siba na koma ebintu aheebwa ebicupa bitwate omugisa omurungi saha zino abo bazookere kiro kino brother waizire mbahereza ibyo kurya mbereza buri kimwe cyone ko ntubahereza ebyo tubatwine abo kuba sometimes netu halobo tubatuteyine cyonke babiro tubahereza hati nkasaha zino haliho omuntu omunyambabazi akeje yatwa donation yatugulira ezo tipi zo mukurora blankets ezo na amasuka donation yejo yagituha yabagura sabuni so hati omulwaire nkogo bwakwije ukamuhirayo ekitole kya sabuni akagenda akanaba ukamuhereza umubazi gwa meino akabrushinga akarora nawe yabyama kurungi nka abantu abandi nawe niyegonza anyuma nira luliri ndosanga lyakeha akabamanya tuko abahire bintu mugono mubyenda akeja hano akabali ali student ali high internship akabanda akola research ha mental stigma yeija omwange hano ma social worker I took her through then yankaguzawo challenges ezinkutangana mu office yange nazimusobora nkoko abarwaire bange batayine ebyo kwesweka tibayine mabafu go kunabiramu ebintu nkebyo ba sabuni so hati obuzibu bwo bukiro ninga mukabutereza obuzibu obwo akatwaho ekiteito ekyo yali asoboyire hati nke ebintu yangulire ebindi mbibyo bikyalo betu nitukyabyeetaaga akubi irwaro obuli balitungire sente irwaro lyonki irwaro litugura posho ebihimba omuchere amakala go kuchumbisa auto sukali betu halimu ebintu ebindi nkoko kulola omulwaire obundi nayetaaga kulya akatoke nayetaaga kulya akanyama nayetaaga kulya yakafishi kulya kurungi oko obundi biba bitalo hati nkebyo obo haba hariyo omunyambabazi akusobola kubituha naija mu office eno nimwo bikuraba then abarere betu tubachumbira kurungi basemererwa then hali ebintu ebikwetaagisibwa nkaba tufuna abarwaire bano tufuna abarwaire abakyala abo bakateyamba abakyala tugenda mu nsonga zeitu eza buli kwezi mukyala niyetaaga pads sanitary towels sango wundi tutazine hano sango wundi twakwata kotoni manyagozi chonko batufunayo nka donation nkako omuntu akatuhayo nko boxing ka bubiri busatu nitutambuliraho then knickers omukyala nabana yetaaga nika especially during that time of her menstruation period nikaze ezo nazo actually ezo nikazo tinyineho neji kandi nibazinsaba hano sanga natandika kutambula kusabiriza mu banansi waina yakasente 10 ngenda mbagura niko biri ebizigo vaseline yo kwesiga bishwala abakyala bo nabana yenda especially bwarola alikumhamu nabali abandi nibesiga naye atandika kwegomba nabyo ntubantu byetaaga nengoye za buli kiro akuva bona titukubahereza uniforms abarwaire abakatayamba abatuhereza uniforms nibo bana abali mu mental health bonka beto abali mu wards ezindi titukubaha zino za mu mental so engoye enkezo nazo ntubantu zeetaaga then mu bakatayamba abo tufunamu n'abaana musango omulwaire ayizire hano ayina omwana ayine baby abandi beija bazalira yoko kyokata nakugamba musejja wa kafarundi musejja akamunaga rundi bakamuhamba she was raped she has no man usanga taine background yona taine nyina tainise so when he reaches here he becomes our person we have to take care in each and everything hati obugoye nkobo yazala taine bugoye taine ki yona biriawo obusuka bw'abaana bato obugoye bw'abaana baby shawels sweaters for example ijweri tukafuna omulwaire w'omutwe ayine baby w'emyezi nk'esatu
akaija hano naenda baby naenda kumwita twamumwihaho twamutwara mutoro baby is home betu tukatwala baby ataine na akasuka ataine na akababy shower. So nizo challenges nyingi ezinkutungano abarwire abaseija nitwetaga empale babataine empale zo kujwala trousers amasati underpants chali no sangali hano ali mumpalemu ali musatemu tasobola kujihamu ngwa George abokube eripeyemu ati no sanga nayo byandetera kutambula mu balwe mu usually nkoko ndi hano nyiwe nkira kutambula mu ba doctors mu ba nurses nimba saba bojo iwe ko lehire nyine umurwire mure arehira tola boine empale iyo tachajwala chali jimuhereze chali ni bampereza nimbahereza niko biri nyina then general for the case of general patients all of them nitwetaga sandals ezokunabiramu hati hano norora nyine kirihonda kirihone ebyo bisandozo obutukubifuna bibayamba kugenda kunaba because our toilets usually are not very clean. So if he's not putting on sandals he will pick other infections. So sandals ezo kandi zobo kuzumuha murwaire tosobola kugaruka mu kazi muihamu nguzisiga abandi barazijwala. So sandals nitubantu zetaga. We need bar soap wakuba no muntu no muhereza yekitole nakuba nabaho nayo jaho toothpaste omubazi go kusinga ameino toothpaste toothbrushes bed sheets sofa nyineho pairs 5 zonka kandi kakuba mfuna abarwaire abakukiraho bakaba bingi hati nka today I have 8 patients 8 needed patients. So if I have many patients and I have only 5 pairs of bed sheets zibazita kumala. Blankets nazo nyineho 10 zonka ziti. So bintu nkebyo basic things. We actually need basic things. Any good Samaritan please we call upon and we shall be grateful because when you help a needy person you're working for God, even God pays you later. Okay. Bari kugamba nitwe kumamba bari no mutima murungi kushangana miyano fayo kurondera abantu ababakwa n'urebejo ubiyambi. So nimwe wakuboriyo ko mutayi wanje kutureba we n'ubiyambi ubona kurigita ebi omucyarogo okurebera abantu batakweyamba mu irwarire ri akabarore referral hospital no wasa kumutera nambejo ejo yenyine yaza screen yawe omuterere orebe iwe cyo ine cyo kubasa cyona naza kucyakira kandi mukabana nakwereza umugisha omutere kandi cyane Gumana Rebecca Kamwine beterizoba ndi omuri kabarore omwirwaro kumanyaka ya referral ningashirware hango omuri kabarore mukama kundindire baitu mpaka gondo murundi utakarga.